अहानबदा मरु ओइबा पाव मोटबुंग थोंग मई चटपदगी तन कुनगा मरी दगी हेना लुम्बा पोट पुबा थिंख्रे गुवाहाटी दगी खोंगसांग फावबा मे कुनगा मंगा दगी पोट पुबा ट्रेन चेल हलगनी हाइना आरके रंजन फोंदोख्रे नो हॉर्न जॉन मवालौनद्रे ऑथोरिटी न फाव काउथोख्रे मिरक्ता गैस हॉर्न सिजिनबा थिंगदबना ना पंगदौरे हाइरे एक्सीडेंट थोकपदगी हुरालकपा गाड़ी अमा फाबा ngamhore हाइरे लम्फेन सुपरमार्केट फंबा सुकमम ngamloi हाइना स्ट्रीट वेंडर सिंगना फोंदोख्रे अयु पुंग निपान गी मतुंगदगी स्ट्रीट वेंडर सिंग फंबा यारोई आईएमसी न फोंदोरकले खोइरंबल कैथेन गी स्ट्रीट वेंडर सिंग लम्फेन सुपरमार्केट फमनना बहोनरकपदा इरांग थोख्रे नॉमिनेशन पेपर की एफिडेविट पलखिबा एन बिरेन की एसेट की ग्रोस टोटल वैल्यू लुपा लाख हुमफुगा मापल लिसिंग निफुगा तरुक सहुम मबुद्रागा निथोई ओइखी लॉ एंड ऑर्डर फगलकलबदी अफासपा पुमलौ लौथोकनना बा सेंटर दा तकनगनी हाइना गवर्नर ना हाइख्रे सुसाइड तौनना बा होनरंबा मियोय पुलिस ना पुल्लगा लौथख्रे हाइरे लोकताक पातलोगी वांगमदा साजिलिबा सिंग लौथोकनबा एलडीए ना चेयोल अहुंगी मतम थाख्रे इंडिया दा कोविड-19 की मरी सुबह वेब लाकपा याबकी चिंगनाबा लैरे हाइरे युहा हाबदगी सक्सिननबा मॉक ड्रिल एक्सरसाइज पांगथोकलगनी हाइरे गवर्नमेंट रेगुलर जज हापत्रबदी खोंजंग संगसिलगनी हाइख्रे अमसोंग बांग्लादेश दा मणिपुरी सिंगने इमालोन सिजनबगी सांग हंथरकले हाइरे खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज़ पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबु पुष्पारानी लाइश्रमना तराम नोकजरी ngasi सजीबुगी तरामा पनिपान बाय फरबा इंग्लिशिंग अनि कुनगनी थोय एप्रिल की तारीख कुन युमजा कैसा नुमित असिगी मरु ओइबा पाउसिंग संदोकना मियामदा पिजरी असम की गुवाहाटी दगी स्टेट असिगी तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट की खोंगसांग फावबा मे कुनगा मंगा दगी सांग नाइना पोट पुबा ट्रेन चेन बहौरगनी हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे असनी वैष्णवना खंगहलकले हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अमसुंग एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर रंजना फोंदोख्रे इम्फाल दगी दिल्ली की दमक खोंगसानद्रिंगैगी मांगवनना वीडियो मेसेज की खुथांगदा मियामदा पाउ तमलदुना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजकुमार रंजन हाइखी हौखिबा मार्च थादा नागालैंड लैबा लोकल ऑर्गेनाइजेशन खरना मणिपुर की पुक्साक लंबी ओरिबा नेशनल हाईवे 2 दा मतम कक्तबा बन चथखिबा लोइनना नागालैंड मनुंगदा बन ब्लॉकेट तोइना तौबना मरम ओइरगा मियामदा वाहनबा असे येंगलगा यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवता मार्च 19 चेरोल अमा इदुना पोट पुबा ट्रेन असी खोंगसांग फावबा यौहनबिरकनबा हाइखिबने चेरोल अदुगी पाखुम ओइना यूनियन मिनिस्टर ना टेलीफोन की खुथांग दा गुवाहाटी दगी खोंगसांग फावबा पोट पुबा ट्रेन असी मे कुनगा मंगा दगी सांग नाइना चेनबा हौरगनी हाइना खंगहलकले मसिगा लोइनना मणिपुर दगी ललोल इतिक तौबा मियोय क्याना मणिपुर दा पुरकदबा पोटलमसिंग बुकिंग तौबा हौनरे हाइना फोंदोरकले हाइखे सेंटर ना लौखलकलिबा खोंथांग असी मियाम की अवाबा येंगलगा महांगना हाइजखिबदु ताबिदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थबकतो ओंथोकपिरकपा असिमक मणिपुर मियाम की महुत सिलगा थागतपा फोंदोकली हाइखे पनबयाबदी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर आरके रंजन ना हौखिबा मार्च 19 दा नागालैंड मनुंगदा सापोना मतम कक्तबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथखिबा अदुगा मरी लेनना नेशनल हाईवे नंबर 2 दा ब्लॉकेट तौसिनबदगी लमदम असिदा तंगाई फदबा पोलम सिंह फंगबा ngamdre हाइना से इखिबने मिनिस्टर की चेरोल अदुदा गुवाहाटी दगी लमदिंग दीफू
Silchar Jiribam Pauraga Khongsang Phauba Potsing Puraknaba Cherol Aduta Pankhibane Amaromda Imphal Dimapur Lambigi Modbung Bazardagi Kilometer Amarom Chatlaga Laiba RCC Thongi Bhim Mai Chauna Chalakpadagi Lambi Asida Pot Puduna Lakpa Truck Garigi Arumba Tharaga Tan Kunga Maridagi Hena Pubada Athingba Thamkhre Haide All Manipur Road Transport Driver and Motor Worker Union gi General Secretary Maimom Anin Maitaina Khuyek Piduna Thokpa Cherol Amada Hai Modbung Thong asigi Bhim Ahummak Nahandagi Chauna Krek Chalakpa Thengnakhe Thongi Bhim Krek Chalakpa Sina Maram Oiraga Lambi Asida Mapalamdagi Pot Pusilakpa Truck Sing Khudaktagi Garigi Arumba Yauraga Tan Kunga Maridagi Hena Puba Yararoi Haina Manipur Lenga ki Maikidagi Kanghalakpadagi Mapalamdagi Pot Pusilakpa Truck Chamagi Mathakta Senapatigi Tafau area the Thingduna Thamkhre Haide Manipur Miyamgi Nomagi Changdraba Yadraba Zana Thaknaba Potlamsing Amadi Hidak Langthaksing Pumnamak Manipurgi Mapalamdagi Pusilakliba Ngaktane Lamsang Lakliba Diversing Lambida Matam Sangna Paiduna Laibana Awaba Kaya Mayok Narakani Maram Kaya Asi Laibana Diversing Amasung Miyamgi Yenglaga Athuba Matamda Hariba Maru Uibathong Asi Semjin Binanaba Chief Minister Gi Maphamda Haijari Haike Manipur Lenga ki Forest and Environment Department Hokiba Kumza Inglising Ani Tarahumdoi ki January Kungamapan order ama thoktuna Imphal gi maru oiba mafam kyabo Silent John No Horn John oina lauthokrabasu madubu ngaktuna chatnabagi mami tatre mafam singasi Silent John ni haiba miyamsu lengaksu kaunakhibagum taure State asida leptana hengalakli bagari sing amadi gari sing da gas horn Pansinduna Mirakta Konglakpada Thokliba Khudong Chadabasing adu ngakthoknaba amasung noise pollution thoktanaba lengak yathang asi lauthokhibane lengak ki oiba yathang asina maram oiraduna public amasung semi public place ki meter chamana konba mafam singda nil khongba thoanba yaba khonjel amata puthokpa yaroi haina palli masina maram oiraduna Manipur lenga ki office sing educational Institution Sing Assam Rifles ki Camp Sing Manipur Rifles ki Battalion Sing Park Sing Zoological and Biological Garden Sing University amasung Hospital Singi Maya Nakna Ahoba Khonjel Amata Thadokpa Yaroi Haina Su Palli Notification asida paliba mafam sing asida kanagumba amatana loudspeaker natraga public address system sing mari leinaba authority gi ayaba yaudana sizinaba yaroi haibana chingba palle ayaba yaudana PA system sizinaram bataragadi Environment Protection Act Englishing amachama pan mari futaru ki matung ina maral leire hariba miyoi sing adu ki mathakta cherak pi bayai haina su palle Supreme Court na su athing batham khraba amadi Manipur lenga ki lok kayana gas horn gi sizinaba thingkraba phawbada hojik Imphal gi mayol maktada su truck natraga bus kaya marumna gas horn sizinari mi tadaba jangalda sasan hondok hanbada sizinaba gas horn sing asi truck driver singna mirakta khongjilakpadagi miyoi kayana Na tathina nabagi machak ohele masida mari leinaba loisangna midyang sangbagi mami amata taba udre masak maming palhaningdaba ENT gi specialist Dr. Amana phongdorakpada miyoibagi nakong haibasi mechin makhan amani ayakpa natraga ahoba khonjel aikhoi miyoibagi nakong asida taragadi sahi noriba angangsingda na tathiba haiba makhalgi anabadu nagane Miyoibagi nakong na taba ngamlibasi chaurakna decibel humfurom khaktani adubu gas horn na pidiba nil khomgi chang asi decibel humbudra mangagi mathaktani masina sahar asigi ingtapada akaiba pibata natana miyoibagi nakong manungda yawba drum sokhalli masina maram oiraduna miyoi aduna tathiba oihalli maram aduna Environment Protection Act 19
86 की प्रोविजन सिंग ngakna chatkadabani amasung aran ahui tawbasingi mathakta logi oiba thabak lokhatkadabani ahoba natraga ka hena yakpa khonjel mioibana tabada igi khonjel ka hena hengat hali masina maram oiraduna mioi amagi blood pressure da akai bo oidai blood pressure da akai ba ka hena piba ngamdaba mioi dana ngaihak leitana khoido saugol haningba pukning haksangi oiba anaba pohanbana chingbagi masaksing oihalai haidi ट्रैफिक पुलिस की ऑफिसर अमना फोंदोरकपदा साइलेंट जोन की मफम सिंगदा नो हॉर्न जोन हाइदुना थेलगा थंबा मफम क्या मरुम लई हारिबा मफम सिंग असिदा लनाई मियोय क्या न लेंगा के थिंगबा थवोइदना अहोबा मखलगी हॉर्न सिंग खोंगली लुहोंगबा चटपगी धोन मखोन पब्लिसिटी चटपगी माइक मखोल कया मरुम तारगसु हौजिक लेरिबा ट्रैफिक पुलिस की मैन पावर असिना क्वेश्चन सेनदुना ग्यास हॉर्न सिजनबसिंग फगतपा ngamde हारिबा थवोंग असि थिंगे हाइबा तारगदि ट्रैफिक पुलिस मसिंग हेंगत हनबता नतना मिचम मियामदा ट्रैफिक की गाइडलाइनसिंग अमसुंग तौगदबा थबकसिंगी मतंगदा मियाम वखल तामिननबा कैंपेन चथबा चुमगनी हाइदि मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम असी फगलकलबदी स्टेट पुंबदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स अफस्पा एक्ट 1958 मपुंग फाना लौथोकनबा सेंटर दा तक्सिनगनी हाइना मणिपुर की गवर्नर ला गणेशना फोंदोखरे वाफम असी गवर्नर ला गणेशन की नुमित निनी की उरखुल अमसुंग कामजोंग की खोंगसत का मरी लेनना उरखुल डिस्ट्रिक्ट की सिंगाई सब डिवीजन की मनुंग चन्नलैबा नुंगबी खुलेन पब्लिक ग्राउंड दा पांगथोकपा मियाम गवारी वताई सानबगी थौरमदा फोंदोखिबने थौरम असिदा वांगांगलदुना स्टेट असिगी मफम खरदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलकपदगी हंदकता डिस्टर्ब एरिया स्टेटस लौथोखरबने लाकदबा मतम खरा असिदा चिंग यावना अतई अतोपा मफम सिंगदसु लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगलकलबदी स्टेट असिदगी एक असि मपुंग फाना लौथोखिननबा सेंटर दा महाकी माइकेदगी तकनगने स्टेट असिगी ओइना हौजिक मायोकनरिबा इशूसिंग असि सेंटर की अमसुंग स्टेट की थाकता लोइसिनबगी तंगाई फदबा लैरि मसिगिदमक अथुबा मतमदा वारविसिन अमा पुरकनबा चीफ मिनिस्टर गसु उनदुना खनरगनी हाइना मियामदा थाजबा पिखे स्टेट असिगी मिपुंग खुदिंगमंगना तंगाई फदना आधार कार्ड अममम पाइगदबनी मसिदसु नतना लेंगा की खुदोंग चाबसिंग फंगनबा बैंक अकाउंट अममम सोइदना हांगबिगदबनी लोइनना कोविड की मरी सुबो वेब लाक्लबसु मायोकनबा ngamnaba कोविड वैक्सीन मपुंग फाना कापथोकदबनी स्टेट असिदा ngamkhailaना लोन यादबा पोलम कया पुथोक पुसिन तौबगी पाउ इतततना फंगली मसि थिंगबा हाइबसी मियामगी मतेंग याउदनति लेंगा खक्तना ओइथोकलोइ हाइनसु हाइकी मरम असिना स्टेट असिबु चौखलनबा होनबदा लेंगाक अमसुंग मियाम असि पुन्ना खुसमनदुना चटमिनबा मथौ ताइ हाइरे लोकताक पाता लोगी वांगमदा साजिलिबा ngami singi phumsang floating resort केस कल्चर अथाफुम रिंगबन चिंगबसिंग असे ngasiदगी चेओल अहुमगी मनुंगदा लौथोक्त्रबदी लोगी ओइपा लौखतफम थोकपा एक्शन लौखतलगनी हाइना लोकताक डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA ना थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकले LDA की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO दाइना पोछंगबमना खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमदा LDA की अनोबा चेयरमैन ओइना मोइरांगथेम आसिनी कुमारना चार्ज पुबा हौख्रे चार्ज सेक पुखिबगा चेयरमैन ना LDA की थबक थौरम सिंह कुपना यंगसिनख्रे लोइनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर अमसुंग मरी लेनबा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर गसु लोकताक लेक प्रोटेक्शन एक्ट 2006 अमसुंग LDA की थबक थौरम सिंगी मतंगदा कुपना वाखनखिबा लेख्रे पाट असिदा लोकताक हाइडेल पावर प्रोजेक्ट पाइखतख्रबा मतुंगदा अकोइबदा खुंदारिबा मियामना थेंगनरिबा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की मतंगदसु कुपना यंगसिनखे पाट असिगे हौजिक ओरिबा अकोइबगी फिबम असि खुदोंग थिनिंगाई थाक यौरे मसिना अकोइबदा खुंदारिबा मियामदसु हेना चावबा अवाबा पीरे लोकताक के हौजिक ओरिबा फिबम असिगी मतंगदा LDA की चेयरमैन चीफ मिनिस्टर अमसुंग
Forest Minister da aiba cherol piduna loktak kananaba Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, Wetlands of International Southeast Asia Wildlife Institute of India na singba maming leraba institute singi mateng launanaba haijakhi haire. Khwairambal Ima Kaithel gi akoibada phamliba street vendors singbo Imphal Municipal Corporation gi order amana ayuk pung 9 gi matungda lampen supermarket ta phamnanaba khanghan khiba adubu yaningdaba phongdoktuna ngarang ayuk Kaithel phambisingna irang haurakre. Ngarang ayuk anganbadagi hongna IMC gi mayor gi poktak matung ina city police gi osina lusingba kangbu amana loud speaker sizinaduna ayuki pung 9 dagi hena Kaithel asigi akoibada pot jondana ba khanghanbaga loinana pot yolaga leibasing tankhaiba hauki loinana state vendor sing asina makhatana pot yoning labadi lamphel gi supermarket ta chatuna yoluna basu police ki maikaidagi khanghanki tungda Police amadi Kaithel phambisingi marakta thokliba irang adubu namthanana ba Imphal Municipal Corporation gi Mayor L Lokesor su laktuna irang horakliba Kaithel phambisinga wari sanakhi wari sanabatuda ngarang nungthel pung anida mari leinaba official sing yauduna puna wari sanarasi haduna sangsilamba khongjang adu handokhi haide hiramasiga mari leinana state vendor amana phongdorakpada Kaithel da laktuna nomugi chara talaga imung manung puri bani adubu mangjaunana khanganba amata tawdana pawhasi makhatana pijari. Pung 9 dagi pot yonba yararoi hairakpasi laibak thibani mamangdasu lamphel gi sana Kaithel da pot yolurabani adubu pot sitpagi sang watuna phamna khidabani authority gi maikidigi ngarang khak lamphel da phamluro hainadi khangalai adubu mapham aduda karamna phamgadage haibagi chana kanglon adusu piba laite loinana license pibagi wafamsu amata Kaithel phamlibasingda khanghanba laite haike. Amaromda IMC gi caretaker Mayor L Lokesorna paumising da hai Kaithel asibu taru tanana thamnanaba lenga ki thosel gi makhada street vendor sing lamphel gi supermarket ta oina pot yolhananaba warep lawkhibani makhatana Khwairambal Kaithel gi akoibada pot yonsilamba thoklabadi logi oiba lawkhatpham thokpa action sing lawkhatkani loinana Imphal City gi akoibada maram sadana passenger puba gari sing khamjinba yauriba sigi mathaktasu akanba midyang IMC na changba hauragani gari sing asi thajillaga leibana lambi chatliba miyoi singda chauna khudong sadaba mayoknaribani traffic police ka khusamnaduna drive chatharagani hainasu mahakna makhatana phongdokhi. India da COVID-19 gi mari subo web lakpagi chingnaba leire Uttar Pradesh ki Noida da nauna miyoi chamaga sumna taret positive oibagi manungda miyoi 39 di angangni haide Uttar Pradesh ki Gautam Buddha Nagar da miyoi chamaga sumna taret positive oibagi manungda angang 39 yauri haina mafam adugi chief medical officer Dr Sunil Kumar Saramana haiki kumja inglising ani kungi Mars thada COVID laichat chandokba haurakpadagi ngasi phawbada punna miyoi lising mabudraka mapan chamaga yankhai mari positive oikhre hauzik district aduda COVID-19 gi case hengalakliba asigi yenglaga district magistrate Suhas L Sathirasna miyam bomi paidana ba appeal tawkibaga loinana virus asidagi cheksinana basu khanghankre
Marak asida India ki oina hokiba pung kunga mari asigi manungda mioi lising amaga chani nifuga taret COVID-19 positive oiba thengnare. Union Ministry of Health and Family Welfare gi report matung inadi nahan punna mioi lising ani chama marifu humdoi positive oikibani. Haidiba matam asida mioi ama COVID na maram oiraga siki. Mioi asi tharaga punna COVID na laikidaba migi masing lak manga lising kunga mathoi chamapan humfuga taruk sukre haike. Haukiba pung kunga mari asida punna mioi samapan ga kunga nipan naba pharakibaga loinana laichet asi hek yorokpadagi ngasi phawbada punna mioi crore mari la kunga manga lising tara mathoi chatet supna ama naba pharakre. India gi oina recovery rate asi sada mabudraga nipan dasmik taret taruk yaure. Leiba asida haukiba pung kunga mari asigi manungda mioi lak mari lising ama chamapan sumna mapan test tauki. India gi oina punna mioi crore marifuga humdoi lakunga manga test taukre. COVID vaccine kapagi matangda pawasin hai ngarang ayuk pung taret phawbada vaccine kapthokpa migi masing asi crore chamaga marifuga taruk lak humbudraga nithoi yaukre. Hauzik phawbada inkhalakliba mioi crore ani lak nifu taret COVID-19 ahanba dose kapthokre hairi. Amaromda Manipur gi oina su Delhi amasung mapalamdagi lakpa miyosing changlakpa matamda chaksin thorang lokhatli haina Director Health Services Dr. K. Rajona phongdorakle. Leba asigi state kharada COVID positive oibigi chang wangkhalakpa asi yenglaga hana chatharakpagumna Imphal Airport ta screening chathari. Vaccine dose anima kapkraba miyosingdi COVID test tawde adum oinamak dose suna vaccine kaptriba miyosingdi COVID testing chathari. Loinana state asida COVID laichet hek sang wangkhalakpada madu thengnanaba matam chupada department na mikup nahum singna lairi haiki. Manipur gi oinadi hokiba pungkunga mari asigi manungda sample 413 test obada mioi ahum positive oiba thengnaduna positivity rate ama dasmik shuno da laire. Nongna positive oiba thengnakrabasing asi tharaga hauzik phawbada positive oikraba apunba mising la ama lising kunthra taret chani sumna ama yogduna active case angkhai gamanga lairi. Ngarang nungthil Babu Paragi Secretariat mamangda khamduna thamlamba angauba masugi Honda Activa ama masak khangdaba nupa amana huralaga lilong tamna khongjel yangna thaurakpada gari adu Mahalakshmi Gas Agency gi office mamangda accident thokpadagi Singjamai police na phaba ngamle. Nupa adu police na wahang pahang chathabada angauba machugi Honda Activa MN01AF 7476 asi Secretariat mamangdagi huralakpani haiba khangbangam kibani. Mahak makhatana wahang pahang chathananaba Singjamai police na accident thopam adudagi pukre hari. Singjamai police na phongdorakpada gari huran pham adu Imphal PS ki area oibana makhoida amohana khusinakre hairaile. Thangal Kaithel Dalaiba Nirmala Hotel da pangthokiba oinam Baldev Memorial Trust na sinba Trust asigi oinam Baldev Lifetime Achievement Award pibagi thoromda award asibu Dr. Lokendra Arambamda khusinakre. Thoromgi manung chana laikhidraba oinam Baldev gi maphamda saruk yari kibasingna haikat leikat tamduna ikai khumna basu utki. Award asida sel citation amasung lengyan fi yauri. Thauram asigi thoiba mithunglen okiba Ministry of Culture gi makhada lariba NEZCC amasung EZCC gi member Khetri Jugindro na phongdokibada layoi khraba oinam Baldev na hinglingay da tauramba thabaksing amasung theater gi lamda kathokpiramba sing kauba leitri haiki.
mahak masamaksu laikhidrabaga thengnabadagi theater gi lamda khongdarakibani hairaduna ngasi miyam gi mirak tinba phangjaraklibasi laikhidraba oza asigi kathokpa amadi pukchel chawba thodang singdagini haikhi Thauram asida Theatre Center Manipur gi President Padmasiri Warek Panabana Thauram-apu oiraga Critic Forum Manipur gi President L Gojendrana akhanaba mithung oikhi Manipur government Thawal district ki family court ki regular judge hablaktrabadi court singbu boycott tawba yauna tongan ba khongjang sing sangsilagani haina Thawal District Bar Association TDVA gi Vice President KH Arul Kumarna Paumi Singh da haikre wafam singarang press club ta pangthokiba Paumi Singh ga unabagi thoram amada mahakna phongdokhibane Thawal District ki family court ki regular judge leitabana maram oiraduna hojik case kya marum panduna leide aduga court asida wayal sathanana bagidamak lakpa anoba case singsu nomagi masing hengalakle Thawal gi family court ta panduna leiba case masing asina Imphal West amasung Imphal East da leiba family court singda palliba case masing dagi taba natte hairaduna Thawal da leiba family court asigi jurisdiction di Thawal district khakta natana Kakching district ki mafam singsu konsilibani haikhi Imphal West District ki manung chanba Sakmai Police Station na konba Loitang Khulen da leiba nupa ama electric ki high speed line puba post ta karaga suicide taunanaba honarubada mai laklamdabadagi sihautre hari electric post ta kakhatuna wire da pairaga mathanta sinanaba honarubagi thaudok ase ngarang nungthil pung 3 makhairom tarakpada thokhibane Loitang Khulen da leiba masagi yum manakta labuk phauduna puba high transmission high speed line amagi posta masa mathanta tumina kakhatlubane adubu mahakna post aduda kakhatlaga mathakta matam sangna leibadu lekai miyamna unarakpadagi kumtharaknanaba haibada mahak masana yakhide adum oinamak electric ki post aduna puriba high speed line aduda mai laktabaga loinana mahakna pung khara electric post adugi mathakta adumak Laibadagi Sakmai Police ki team ama laklaga numidang wairam pung 3 lom tarakpada mahak punamduna thauri na pullaga post adudagi lauthakhi mathanta sizinanaba honaramba miyoi adu matam kharagi mamangda rehabilitation center amada thamlubada matam sudana chenthorokpa miyoi ni haide Manipur miyam gi makok thongba lusingba anirak suba tangkak ki oina anoba lenga asigi chief minister oiraba nongthombam birena handakta tangkak ani thokna pangthokkiba 12 suba Manipur Legislative Assembly election da Imphal East district ki Haingang Assembly constituency dagi BJP gi mirep oina mikhal thengnana bagidamak Assembly constituency asigi returning officer RO da file tokiba mahaki nomination paper ga loina kiba affidavit da mensinduna hapkiba mahaki asset singi akupa warol singi khomjilakpa report na hai mahak Imphal East district ki manung chanba
Haingang Assembly Constituency ki Luang Sangbam Mamang Laikai mahaki apokpagi mingna Laikhidraba Nongthombam Gauro Kawi Chief Minister Nongthombam Biren Kumja ing 1994 DM College of Arts and Commerce tagi Bachelor of Arts BA gi course loisinki mahaki nomination paper ga loinarakiba Affidavit ki warol matung ina Supreme Court of India ki direction matung ina High Court of Manipur na su mutuda Manipur ki former MP MLA sing yauna makhoi gi mathakta pending leba criminal case sing gi wayel athuba matamda loisilhanana bagidamak public interest litigation PIL oina register tawduna lokhat ki ba case tagi su mahak lapna laiti baga loinana mahak ki mathakta criminal case amata panduna laikhide amasung criminal offense amata su mahangna commit tawba laikhide loinana pangthokhiba mikhal adu da mahangna BJP gi mirep oinana bagidamak pawasi makhata na pijari Nomination file tawkhiba numit adu phawada Chief Minister Nongthombam Biren gi makhutta supnagi lupa lakh ama lising mabudra manga laikhi mahaki State Bank of India SBI gi account da chahi asigi January 10 phawada lupa lakh yankhe ga taret lising 19 chatret mabudra ga nithoi lei ani shuba Manipur State Cooperative Bank Limited MS CBL ge account na chahi asige February 3 phawada lupa lising mari phuni thoi sumna mari phu laiki ahum suba mahaki account lairiba Manipur State Cooperative Bank Limited ki account dana chahi asigi February 3 phawada lupa lising kun ga taruk laiki affidavit aduda Chief Minister N Biren gi loina pi Nongthombam ongbi hiyainu gi mingda laikhiba senpham singi manung dana lupa lakh ama lising marifu oiki haide Bangladesh ki tongan ba sahar amadi khungang singda mitai kauba phurup ama yamna chawna khundaduna leirami haibasi tungda horakliba mirol singna wari na hobagi phibamda laklagadra haibagi mi paiba kaya Bangladesh ta khundariba mitai gi ahal singda phaunare Silhet town su mitai gi lam yamna leirami adumakpo ayambana lamsing adu atopada yolamlaga arapa maphamda hongnakhibana hojikti hana leiramba mitai masing hantharakpagi mami chawna tabagi mawong ama Thoubal District Working Journalist Union TDWJU gi Bangladesh khongchata thengnarakle picture abasoi khui ki phurup ama mating leina khundanana bahonabada aikhoi imalon asi mangdana bahonaba mathau tari phurup ama mangtharak paibasi aikhoi gi lon asisu achoba maru oiba maram ama oide mapalamda khundariba Manipuri singidamakta Manipuri lon maitai lon hinghanana Manipurdagi ahenba mityang mathau tai Bangladesh ki tongan ba mafam singda khundariba Manipuri singnasu Manipurdagi lon gidamak ahenba mityang ngaina hori Bangladesh ta khundariba tongan ba maitai imung singda aikhoigi lon mangsilakpagi mami chawna tare ahal singna maitai lon sengna nganglabasu haurakliba angang singdi Bengali lon yaudrakadi phaunaba ngamlaktabagi phibam yaurakle
फिबम असिदा बांग्लादेश की मितै फुरुप की अहल लमन कयादे नुंगाइतबा फाउना हौरे मणिपुरी लोन असी बांग्लादेश तक कंदुना थमनबा बांग्लादेश की मणिपुरी मैतै पांगल सिंगी सकनारबा अहल कयाना तोंगान तोंगानबा थौरम कयासु पाइखतुना लोलगी ओइबा फेस्टिवल फावबा पांथोक्तुना लाक्ली हौजिक्ति बांग्लादेश की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा निंगथौ पालिंगैदगी लेरक्लबा मितैगी ओइबा लाइसंग अमदी कोनुंग ममी सामलक्ले मसिबु मतम चाना कलहौद्रबदी मफम अदुदा मितै कौबा फुरुप अमा लेरमी हादुना वारी नहौबगी फिबमदा लेरगनी हाइरे युहा हाबा याउना नेचुरल डिजास्टर थोकलकपा मतमदा मतौ करमना थेंनगदगे हाइबगी मतंगदा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA न्यू दिल्ली की कंसल्टेंट याउना मिफम पांथोक्तुना खनख्रे इंसिडेंट्स रेस्पॉन्स टीम सिंग मतम चुप्पदा मिकुपना हुमसिंगना लेगदबनी हाइना NDMA की कंसल्टेंट MENIRS मेजर जनरल सुधीर बहल रिटायरना फोंदोखरे सेक्रेटरीट साउथ ब्लॉक की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांथोकिबा थौरमदा मेजर जनरल सुधीर नहाय थौरम असी मपुंग ओइना मणिपुर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी याउना युहा हाबना चिंबा डिजास्टर थोलकपा मतमदा करमना मायोकनगदगे हाइबगी मतंगदा मॉक एक्सरसाइज पांथोकपनी मसिना लमदम असिदा युहा हारकपा मतमदा करमना थेंनगदगे हाइबगी मतंगदा नैनबनी हाइखे मसिगी थबा असी तांकक अहुम थोकना पांथोकदबनी अहानबगी ओइना स्टेट अमसुंग सेंट्रल के तोंगान बा स्टेट होल्डर सिंगा कोऑर्डिनेशन मीटिंग पांथोकपा लोइख्रे मदुगी मतुंग तारकपदा ngasiगी टेबल टॉप एक्सरसाइज असी लौखलकपनी हाइखी मिफम मदुदा युहा हारकपा मतमदा थोलकपा याबा थौदोकसिंग अमसुंग मदु करम तौना थेंनगदगे हाइबदु स्टेट होल्डर सिंगा नैनबनी हिरमसिंग असी खनरबा मतुंगदा अप्रैल 28 दा इम्फाल ईस्ट अमसुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट दा फिजिकल मॉक एक्सरसाइज पांथोकनी हाइनसु महाकना थमखी मणिपुर दा मसिगी खोंथांगचिंग असी यामना मपुंग फाना लौखटपगी ममी चाउना ताई मणिपुर असी सेस्मिक जोन मंगा सुबदा लेबना युहा हारकपदा अमांग अता थोहनदनबगीदमक इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग सेंगबतपदा लौखटपा याबा चक्सिन थौरांग लौखटपा मथौ ताई अरीबा बिल्डिंग सिंग अयाबा युहा हारकपदा अमांग अता थोलकपदगी ngakthoknaba थौरांग अमता यावरमदे लाइबक थिबा थौदोक थोक्ट्रिगैदा सेक्सिल हौबना थौदोक थोख्रबा मतुंगदा थबक लौखटपदगी हेना फै हाइनसु महांगना थमखी लेंगा की ऑफिशियल सिंगना सेंटर दगी थादरकलिबा प्रोजेक्ट सिंग असि सेदा खक फजाहन बतनतना थबा ओइना निंगथिना पांथोकपजो मथौ ताई हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर RK रंजना फोंदोखरे वाफम सिंगरांग पोरोंपाट की पंचायत भवनदा पांथोकिबा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी DISHA की पांथोकिबा थौरम अमदा फोंदोखिबने थौरम असिदा इम्फाल ईस्ट की मनुंगदा खेत्रीगांव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA नुरुल हसन लमलाई AC की MLA इबोमसा इम्फाल ईस्ट की डेप्यूटी कमिश्नर खुमनथेम दाइना इम्फाल ईस्ट की अध्यक्ष PB मोला याउना डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर सिंगना सरुक याखी
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2013ꯀꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯊꯥꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁ ꯐꯥꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯖꯁꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯈꯥꯖꯤꯔꯤꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯁꯅꯥꯍꯟ ꯆꯍꯤ 32ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯀꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯇ ꯂꯝ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯂꯣ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯥꯝꯅꯥꯊ ꯀꯣꯕꯤꯟꯗꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯂꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯚꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯦꯟꯗ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯦ.ꯇꯤ. ꯔꯥꯃꯥꯔꯥꯎꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯍꯥꯡꯒꯤꯔꯄꯨꯔꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯣꯔꯤꯁ ꯖꯣꯟꯁꯟꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯈꯣꯡꯆꯠꯀꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯊꯤꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯣꯔꯊ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯕꯤ.ꯖꯦ.ꯄꯤ. MP ꯍꯟꯁ ꯔꯥꯖ ꯍꯟꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯅ ꯊꯧꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯦꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯁꯃꯤꯠ 2022 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯅꯣꯡꯃ ꯈꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯁꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯒꯤ ꯕꯥꯟꯁꯗ꯭ꯔꯣꯅꯤꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕꯗꯨ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯤꯟꯗꯤꯀꯦꯠ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯨꯛꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕ ꯗꯣꯟꯕꯥꯁ ꯔꯤꯖꯟ ꯄꯥꯏꯁꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯁꯣꯜ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯀ꯭ꯔꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚꯣꯂꯣꯗꯤꯃꯤꯔ ꯖꯦꯂꯦꯟꯁꯀꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯖꯔꯦꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯂꯦꯁꯇꯤꯅꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯒꯖꯥ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯞꯇꯒꯤ ꯀꯥꯞꯂꯛꯈꯤꯕ ꯔꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯁꯦꯞ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯖꯔꯦꯂꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯖꯨꯂꯥ ꯅꯥꯇꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯗ ꯃꯥꯡ ꯇꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯧꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯥꯎꯊ ꯑꯐ꯭ꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯤꯔꯤꯜ ꯔꯥꯃꯥꯐꯣꯁꯥꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯜ-ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯔꯤꯂꯪꯀꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯒꯣꯇꯥꯕꯌꯥ ꯔꯥꯖꯥꯄꯛꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯥꯎꯊ ꯀꯥꯂꯤꯃꯥꯟꯇꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯟꯁꯇ ꯃꯤꯅꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯋꯥꯀꯔ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯅ ꯏꯌꯔ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯠ ꯇꯧꯕꯕꯨ
थौसादना पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिसना निंगथौकाबा नुमिता इस्लामाबाद लैबा अफगान एनवॉय कौखतुना ममांगदा अफगान तालिबान की मियोई थवोंगसिंगदा पाकिस्तान खांगबा ngamlaktre haina khangankhre लेबापोक्पा नुमिता काबुल की सिया सिंगदाबा हसरा कौबा मफम अमदा लैबा नुपा मचासिंगना तमनबा स्कूल अमदा बॉम अहुम पोखारकपदा मियोई तरुक सिखरे अमसुंग 18 असोक अपन नंगख्रे हाइना काबुलदा पुलिसना फोंदोरकले सानबगी पाउदा मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुवांग पोकपा क्रिकेट स्टेडियम चथरीब तरुक सुबा MNCAW प्रहुट अमदी W रामानंदा एलिट टूर्नामेंट की ngarang सानाखिबा ग्रुप B की मैच अमदा ब्लू हॉक खुराइना अल अमिल लिलोंगबु रन मबुद्रागा मरीदा माइथिबा पीख्रे Mongolia da pangthokpa Asian Wrestling Championship ki ngarang ahuba numita India gi wrestler ahum Arjun Halakurki Niraj amadi Sunil Kumarna Greco-Roman inventa bronze medal amamam lawduna India gi account hangdokre haire All India Football Federation na sinduna sathariba Hero I League ki ngarang na Haiti Stadium da sanakiba match amada Tidim Road Athletic Union Draw FC amadi Real Kashmir FC pansil amamamda draw oiduna point amamam yanakre Kerala na yumbu oiduna se thariba humbudra manga suba National Football Championship for Santos Trophy gi ngarang Manjeri Peanut Stadium da sanakiba Group B gi match amada Odisha na Manipur bu pansil ama sunoda maithiba pikre Wosu Association of India की लमजिंग मखादा तमिलनाडु वोसु एसोसिएशन असिदुना कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा नुरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन दा मार्च 15 दगी 38 फावबा पांगथोकिबा 19 सुबा सब जूनियर नेशनल वोसु चैंपियनशिप दा गोल्ड मेडल लौरखिबा विकास लैतम्बु सेल अमदि अचम खुदोल पिदुना पुंगनिंग थौगतख्रे Manchester United की फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नौना फंगजबा मचानुपा लैखिदबना मरम ओइरगा प्रीमियर लीग की लेबापोक्पा नुमिता लिवरपूलगा सानागदबा मैचता सरुक याररोय हाइना क्लबना फोंदोरकले Wheelchair Basketball Association Manipur WBAM na sinduna numit tarukni chupna chathagadaba Residential Wheelchair Basketball Coaching Camp 2022 ngarang Brahmapur Nahabam Basketball Court manakta leiba Dharmalaya Social Welfare Center da Manipur lenga ki Social Welfare ki Director NG Uttamna athoiba mithunglen oiduna hawdokre Amasung DY Patil Sports Academy Nabi Mumbai da sanakiba Indian Super League ki Mr. Royal Challenger Bangalore na Lucknow Super Giants pu run 19 da maithiba pikre Loisilakpada maruiba paw amuhana Modbung thong mai chatpadagi tan kunga mari dagi hena lumba pot puba thingkhre Guwahati dagi khongsang fawba me kunga manga dagi pot puba train chelalagani haina RK Ranjana phungdokre
नो हॉर्न जॉन मवा लौनद्रे ऑथोरिटी फाउब काउथोख्रे मिरक्ता गैस हॉर्न सिजनब थिंगदबना ना पंगनगदौरे हाइरे एक्सीडेंट थोकपदगी हुरालकपा गाड़ी अमा पुलिसना फाबा ngamhore Law and Order Fagalaklabadi Afaspa Pumlo Lokthoknana Bus Center Dataknagani Haina Manipurgi Governor Lagani Sana Phongdokre Nomination paper gi affidavit ta palakhi ba and Biren gi asset ki gross total value lupa lakh hufugama palisini fugataru chahum mabudraga ni thoi oikhi haire Lamphel supermarket ta phamba sungam ngamloi haina street vendor sing na phongdokre ayupung nipan gi matung dagi street vendor sing phamba yaroi haina IMC na phongdokraba matung da Khoirambal Kaithel gi street vendor sing Lamphel supermarket ta phamanana bahonarakpada irang thokre Suicide tawnana bahonaramba miyoi police na lokthakre haide Dr. Lokendra Arambam da Lifetime Achievement Award pikre Government no regular just haptrabadi khongjang sangsilagani haire Yuha habadagi saksinana ba mock drill exercise pangthoklagani haigre Loktak Patta Logi Wangmada Sajili Basing Lokthoknana ba LDA na chehol ahum gi matam thakre India da COVID-19 gi mari subu web lak payabagi chingnaba leire haire amade Bangladesh da Manipuri singne imalon sizinabagi chang hantharakle Pijariba pausing asigalwena na hauzaki oina di nukti gi phongliba pause singdagi lokthok jaba maru oiba pausing miyam da pijaba loisinjari tabiriba singbo amukahna Pusparani Laishamna Kurumjari